dados kadi kangen ring jerone. Nah kuanten baosan. Ring dijat meneng ngepung punika sarang kali. Kan sarang kali nika nak Riki. Riki. Dadosan menten. Men mangkin. Ngiring lah, mangga pasti ke ring dijat maupun nika. Ini sapa nika ngiring? Di tiang nyada mampir tulung ring lakon. Ngiring. Kau bicara kau nggak pernah be anak man itu biasa jejak tekan pernah beda kau itu. Ye. Jelma mudia ngawak we. Sar. Tawang rago ada tiang ini. Rago pakai kan tiang. Sing mudia ini nang. Sudah kayak gini. Mudia jelma ngawak san ini nang. Ngawak. Wala sing dadi bungang kena cina kelakar ngejok nalone. Dia satamina. Gelah belo. Rago membelo. Benar. Jangan. Kerja kowe. Hei. Kaya na ako. Tadi jangan na ako. Belek cai. Tapi boleh cai. Mudia ngubar nake. Mudah melaut. Kengken. Mudah melaut. Yang sing kepung ciking kan melaut. Mana yang sing melaut mudah kepung jak. Jelmo. Lawan nah. Kengken. Ser. Kompejo. Anak pada hilang kan lah. Lepas tembok. Pejo. Weh. Kompeke. Kompedijo. Orang kompek kayak sini. Man sing kenapa mengenal siap. Siap. Hai. Dua sanaragam makidiang simuh tekan pisaga. Engken. Yang sang siap pangaluh raga kemo makejat makejit. Apa ora sing cara cai? Jat ngawak ngubar sing lahunuk. Anak bedar sana mentakon. Sap, jang. Ure nyamanci panggil siap. Apa ngalah na bener kepung lagi kau? Yen nuju nak ngeros. Siap nak ke bener. Nasi bas mesroh pang solas maman kide. Pacar jadi bukan teman tepung lo jelek cai. Siap dengan petang. Benar, Pak Liu. Yen ngeros siap dah bener. Pangsekan dengan ros naik. Yo sing siap-siap ya noren. Nyamane pangnya nengil. Siap. Jalemu betul. Jangan lagi, Pak. Inggih. Tidak ada nawakan jerona istri sarang kali. Pinirien
sampurayang siosan ring punika dan sanang sang saya malih raipun sampun mecangkling janten enten sida ando kepacang mencanen ragane malih. Ini inik punika kawiyatyanipun dan jesanang panjangan malih maosang duaning puniki gumanti swedarmanti tiyang madewek muani nampi malih kadilingih jerone minap buron yen ton titiang kesengsaran titiang nyadia mapitulung jona istri boyo sapunika nah kuanten sane mangkin wenten sana jaga tunasang titiang ring jerone dumadak ledang ngenikin titiang inek napi punika yen saking ngiriki menawi doh kantun nggih genah pesraman wanekeling punika taman wanekeling inggih inggih mundur sang manget titiang unik kada sedang berpisah pesraman wanekeling punika niki sampun hah niki nggih Siap. Kakak Kiki. pradesa punika sane mepesengan ide begawan duwi kare uningin nggih ide yang begawan Dut. Mau hitung aja kan inggih samonang sang saya titiang tan jawenten manah pacang mempekardi sanetan patut sampun ang dikit siwang penampen inggih kuantan ngangken titiang misadu pacang uningan indek ide yang begawan duwi kare punika patut warga ajen titiang Siap. pradesa punika sira mungwing pesengan ruwene nggih patut dia Larasati Siap. dia Larasati Siap. masa begitu mangga becek talaran tuk titiang inggih ini napi harus kadi ten sanang malih pacang keman ring pekayonan ragone sampai sirung didiang pakak kikik tanuni nggih Kakak dikit. yang sampun uning Ah. malih titiang batake asapun iki sujatene ten sanang malih pacang sang saya apan beli Nyeder. kadene beli adane terima kasih banyak Tina Yai. yen sing beli ngarang teko marang nulung tiyang nejo tiyang kena mani-mani najak nagodo apa windu ane matane gede tuh sing sida ben galak saja terima kasih banyak Lina nyen yo dodo Ndo lemu wibene orang beli. sayang goloh san kok kolong nang orang beli Tuh bonek. terima kasih banyak anak beli Beli. yen sing ngalan beli teko mejo kok yang kena mani-mani ajak naduo tuh Upe matane. Upe ini masane gede tuh galak sana. Terima kasih banyak na beli. Lila.
Wali lali lu. Jauh kan tawang aja lah mau. Senawang lekat. Siapa ya Pak? Aduh, nyedut. Nawa Kang. Man puniki patut angin aring ya. Nggih, tenang. Puniki Sira. angka penyeruan titiang. Penyeruan. Panjeruan. Penyeruan mau beli. Belinya kadeno. Mek ada beli wayan lodrong. Ngawak cermo. Lo jegek. Ya, Men nyen adaan lo ya. kuatan titiang. Benar. Titiang madan nilo monggek nih. Ada. Ngabek kan itu mau wacana. Lo jegek. Nyen adaan lo he. Titiang muasto ni lo ngkek. Sing apung ke. Aduh, lagot ke luwo ni lo ngkek. Sing. Ni lo mongke. Hah? Mongke. Misi mo. Misi mong. Tadi ngkek nih kan di makan. Ni lo mongke kadane. Uno to iwase kopane. Kopane. Cuma dan itu. Yen muane lak na. Aduh, virus kejagut. Matanya lentik. Ada ni mongke. Mongke. Kakek kok. Cara wong ye ah. Ya sanate. Inggih, sampunang banget pacang ngelingihin punika. Napa mekas? Mang Dauning sujatine Apa sih? beli patut misani dewa Santi. mawet saking jamu waras duwipe Ngomong pesengan siapa sih? Sri Aji Saka. Ini satu dan satunya keluar Joko Dewa beli yang titiang. Maafkan deh. Maafkan nggih. Bisa tadi kira dia tak punika. Ini tangkil nakal lagi bagong tangkil. Ai. Men nakalin setan lanang ngenikin hati. Boleh tuh nikahin titiang. Kuantan titiang tanuneng ring tatu dan andli. Ampurayang andli. Weruh ring arantan weruh ing rupa. Tangkil natu tangkil lagu. Ten sanang udang bes banget ngeredang rago. Metangi naik tembecik kenten. Pantas ngiringan ide raga semetonan duwe sampunang bes banget ngesorang anget. Metangi bagung isi ngadak ya. Tangi sampunang lek-lek sarangi raga lek. Tangi nih. Ayo tangi. Beli sing lung rasane idewo jak metimpoh beli majojo. Pang pada bangus yang ngadak ngiring pada ngadak yang pada melingnya betang ngiring betang tangi naik kan becik kentan betangi melingi tangi cara cicengnya kerayak jelmo sing ngoyong-ngoyong lanak kita sini. Wong itu maro sogo kan apluk. Ciapluk. Ampurayang sampunang banget ngelingan parisolahipun jatma cenuning sesana. Nah, pemekas makin nah kelingsir ide yang pegawai wenten ring pesraman. Inggih, pada sapunika dados mangken beli mereka. Ngiring. Sing ngeling padha yan milu main nak ke. Wala awas tadi ngenapin aku nak. Dang awak-awak. Naik. Reng. Giring.
Iyan alih ane subo liwat sing taeni cening kanthi kalijani ngalih bunga iyan sing sangkaning nepukin pekewo subo tangkil kepesrama nah di jalan okasang yang jadi dong uling tuni bapo ngantiang bungan cenenge dok ijo ceneng uling tuni ning dia nampura yang pisan tuaning kaum cisin pemargen di tiang sane wawu aji punika di mawenan sekar di tiang tan kono sane wawu wenten jatmo rauh mriki tames-tames di tiang keparikoso yen dalar wenten jatmo lanang mapi tulung ganti tiang menawi sida di tiang tangkil malih rengangan aji bayang ne ado marikoso ceneng sing pelih tetenger bapone ning inggih sapunapi ratu yang kawan yen sing mula sangkaning ceneng nepukin pokewo nepukin Pancobayo tuni ceneng tangkil kepesramane inggih patut pisan ratu yang megawan sakewala kene ning yen mula ada juari kapenang ceneng saat mako bani kapenang bapo nah kalau tujuin bapo pangtawang bapo ijo jelemane ning sedang becek iring-iring sarang-sarang Ratu Agung Loro lagi mamitang nugrud mitang nugrud terus nengengan terus ah ini urusan matur Ratu Agung mitang nugrud ini ragone bani marikoso pianak tiang dan pisan di tiang wenten nabi malih pacang melaksana ring manah di tiang atepung mampah nenten wenten sapunika iyan mula ragone bani marikoso pianak tiang saat mako bani kapenang tiang nunggu pesan marah tiang wenten Malaysia wenten Ratu yang megawan Apa isi? Uban. Sijal malengah busangan borin ngawak kedini marah keles cecangklingane jak ngerepe prabona kemisi ngepal-ngepal kadang citumpang bedonang Ipon nga ijang. borin ade sek ini sambung Iko malih sedih Iko aden borin gelah sida ngawak-ngawak jane awak kenan ben pandasne ben nyaman cigangsar lemo mulo sing nawang unuk senawang sesana cai nak maturmu ne ane mari koso ceneng tampak kan tawagang mau kawae ledang ugi negak matur Palu kan mau piraku. negak kengken yang menjujur negak lawagang negak lawagang tuh menjujur negak jangan mengawak-ngawak bisa kemudian tekan kaper gitu Sekarang lah ketik. dari mametang lugre ampurayang dipun enten ning sesana tepengan puniki titiang dados banget ngelungsur
ngapura menawi pengraos titiang inggian punika jak meneh sareng kalih ngawet wang mengah ring kayunan mengah duka aksama. Mon. Ne ragone nyen adu di wano keling. Bangseng tiang pedas tani ajen nang raosang kapenang tiang. Sapuniki titiang kawiyakyanipun patut putra duwene mawit saking jamu warsa duwipun Sri Aji Sako dewek titiang. Oh, ne cening sang Aji Sako. Uli jamu warsa duwipun ning. Okan sang Prabu Cakrawiseso dadi cening. Sayuwati. Ye. Dong subo pihanak bakatan rohen bapu. Aksamang ning nak sing kena ban bapu ngingaten cening. Nu cenek kalian cening. Kalian bapu cening wano prasto. Mai ke wano keling aksamang ning. Nawagang ratu dang begawan. Menawi dewek titiang nenten keni antuk lunguh ratu ngelingan. Man? Titiang parekane muasto iging sir titiang. Oh, iging sir cening. Patut titiang sane ngiringang idai anak wenten ring Jawi kalimangkin. Man cenengnya nih. Bener. Talikan! Menyen cening. Dia gangsar! Oh, gangsar cening. Ini berat gini. Kauntun pelut pencimotrek. Berat gini. Sang kaneng rare merekak. Tuh kayang gigi kenoban cening urusan nih. Ning, Ya, cening presido parak tangkil kapenang bapo. Apo mire bado suwo rajo karyan cening nang raosang. sapuniki pinaka untang manah titiang. Pacang lunga mriki ring kulina Bali. Sakewanten saking pengenikan ajen titiang mangna pedak tangkil yen ring jang singe begawan kade punika. Ning, ian mula aketo tetujuan cening lakar mo cecingak kemu ke tanah Bali. Anak mula patut ning. Apo mawanan gitu, bapu nawang. Oneng-onengan cening tua hangripto ning. Inggih. Buino bapu ngeh ning. Ditu di tanah Bali nganti kayang jani nu dadi ngerajagang agamu hilune ning. Mugi-mugi sayuwaki kade Nah. punika. Sakewala manut bawa sajung cening. Dini malu cening jenek bapu lakar mapai cuajah kapenang cening. Inggih. Ning larasati dewo tengudang cening metek tok ditu. Ne belen cening rao dong jag-jagin napa metako napa cening. Wawu titiang sampun oleh matur renganganina. Subuh man cening metakon. Duh, Titiang apa ada lebang di puaragan mahi abu ning aturin Gustin cening. ratu yang begawan. Yen dia munikini kenale tahun pisan bang yang kale bos-bos nika ring patraman dan yaturin titiang. Duh kedo kode ning. Inggih. Nah dini malu cening pang pada wawo pada metakon apa cening malu. Do cening mesrekena nak cening ngelang yang kejang dini. Yang kumanting nyuk semenyang suecan singe begawan sarang sami dikirim pasraman. Nah lahutang bapu lakar ngantiang cening di peseraman nih. Inggih, terus. Dados manut kade wencanane Dayaji. Sedereng beli pacang lungu mriko ke Bali. Mriki dumun jenar sarang-sarang mriki. Inggih. Nah, kuanten riyantokan beli sarang makweh. Jantan banget beli pacang nyungkan nangani dewa sarang nami dikirim pasraman. Dan sandang punika banget posang beli. Pemekas ledang kayon beli sejak itu nastipian. Beli sina aja geledang. Pemekasing di dewa. Nah, kayang lo nyelegang kena. Sandang ucangan paling berat wagu. Dah. Kalau mau kecengit gitu cara bojok sing kencai.
Dang nak raos urusan ubar Cina aja nih awak kau dini seterusnya. Malu ah. Kiring Mang Doni. Ken wayah nas cakin nasi. Oh nasi tak nasionya je jangan-jangan malu. Oh gitu. Apa pun liau. Lah ati. Jadi pila. Tu ni kat ubar jadi di ni gede nasi. Tusing tuni lago konden pada nawang. Lidi. Ningket. Bisa jalan gumin dina tu Oh di jamu warsa. Di tanah Ya nah Hindu ada ane. di Hindu. Oh Yang kalau jani di India. di India. Jo. Woi selat pasir linggak. Dan bidang ajak kau kamu kali pila. Nah, yang anu lo nganten jak beli jak mulih ke India. Let Yang malu-malu nganten kaget. Tu tadi belum kene pesu tu bersana kene. Ulang berloh beloh. Oh panas. Beloh beli telah pesu. Ket ke pasang buka kerik ke sana layah ni. Yang jani dini di pesraman tadi seorang pasang layar. Pasar. Mengkengken bat beli. Nah, di tengah-tengah aja, Mak. Tingkat. Medar, kedapat. Benar. Lo Yang basang beli anu Sedok lo. sedok modar lan lo. oh, beli sedok nih. Oh, Yang pas sedok. Yuk nak, ajak ayo maaf yuk. maaf ya nak ya. Maam apa? Maaf nasi. Oh gitu lah. Aduh liang wayu na. Asal tepuk kena rame sina dipulas. Oren pulas nyak. Nih, tukang jahitnya bebeki. Butawa kerenga-lenga luas. Aneh berangkat sama baju nih. Mulai ritak sentimen. Amun to sekan munyene deg. Tanggal mune harus selesai baju jahit buka 2. Dunia sibak. Kirago manundangan. Kang wang asibak, bawa asibak, ben pidan aku ben sibak. Harus aku bang ngelah baju baru terus. Ipedok sing ngelah akal ke kene, yen iyo ngelah akal baju besek jo besek agono. Daki buka besek ket. Iyo aku bisa bahasa Inggris binyap kelawan bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris apa jo besu gitu. Halo, Mr. Dollar. Halo. How are you? Oh, semua baung, macam kawan. Gampang tuh. Halo, Miss Dollar. Halo. How are you? Semua baung, macam kawan. How are you? Adi semua baong aja kau kang apa lek-lek kemau. Apa orang gitu? Mr. Dollar, how are you? Oh, karena wonayu gitu. Tesing desa wanayu. Mesti mau takonnya gitu. Yang menang apa anu apa nih wohayu gitu. Senjo wohayu. Kenapa? Halo, Mr. Dollar, how are you? Apa kabar? Oh, biasa, kabar biasa. Kabar tidak ada apa-apa biasa terus. Look at doang. Mana ya? How are you? I fine, thank you. You the boys gentleman. You long time live in Sange. Yes. Sange. Aku tanya ke Sange. Oh, you long time live in Sange. You seem the monkey. Oh, yes. Saya nempukin pok. Pas kan itu di Sange, jangan ada ngomong bangke. Yang kedua sih. Adik doang jargon bahasa Inggris. Kenapa artinya itu? Halo, Mr. Dollar. The boys gentleman. Apa
Apa gentleman? Cai jelema gandeng. Woi, sadu ngalang ganteng Bu. Jangan ganteng Bu. Cocok Bu. You seem the monkey. Nih Bu sing ngerti jang nih. Oh, cai patut ken bojo. Apa tepuk ngabo bangke. Si teh kesanget taen. Mesti do mangke kerja. Karena sampai teh jadi pengawu bangke gitu. Dua bahasa Inggris sih. Ijo ciman baju. Mau ucang biasa nyait. Jok nyait ngawak-ngawak. Deci merusak nama penulian Ci. Ngangon kostum. Pakailah baju yang sewajarnya. Meyan kene sing sewajarnya baju ini. Apa itu baju setengah? Wah setengah pragatang. Adik marah setengah kengke, adik setengah angon. Iya, bang pada menjalan dong. Mau baju bang Bayu biar setengah agor kengken. Oh. Yang isi lem. Apa jual bungkul ke bungkul lah kau ni. Daki buka bungkul. Yang ngasih bak daki. Aku nak minggu. Begitu nejang panting. Mak Nasi bak. ben minggu dah. 2 minggu lah bisnis tu. Yan gitu bulu raci jeng tenekang bahasa kilo. Aneh tuh nih perlu nih. Oh, zaman Yani sih. Bener. Yang ada tamu uli Jepang bisa bener ngomongin. Mencai bisa. Yang ada tamu di Jepang tu ngomongnya. Yang tamu uli Jepang paling gampang ngomong Bahasa bahasa Jepang. Yang ada tamu uli luar negeri, uli Belanda bisa ngomong. Nih, malu deh. Bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang. Sing kewa bahasa Jepang Adik kewa? Ane paling tuh udah keng halo bahasa Oh, Jepang. halo gitu, bener. Halo bahasa Jepang Apa? Teko Jepang. Oh, Bang omongan kini bahasa Jepang enggak bahasa Jepang. Halo, uya seretabia. Si halo yang gitu ya. Kasar teko lo di Jepang, woi. Uya serot tabio gitu dah. Bila mana perlu jangan vaksin gitu. Wah, tu si Janu jo. Jukot apa tu? Itu bahasa Jepang. Ya, jangan orang bahasa Jepang Cici gulung-gulung ane belot ya dan. Serot tabio mesti vaksin ngomong aja. Nah, yang dia orang sih nguluk-nguluk yang bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kenapa mesti? Ya biasa. Ada tamu aneh mau cungul lantang. Jangan ngomongin. Baik. Gampang. Hello, mister. Where are you going? I am going to Guang. Oh, I am going to Guang by Guangan. Halo. Halo, Mesto. Where are you going? Where are you going? Gitu. I am going to Guang. Baik. I am going to Guang by Guangan. I am going to Guang. Boleh tunggu jahit. Maru Guang kan ada gitu. Senja itu artinya di sini Guang, luasnya Ada going. gini. Cikar kijau. Oh, Cangkar ke Guang. Guang. Ada misi wongan. Ada misi Guangan. I am by to Guangan. Guangan beli Guangan. beli Guang. Maru kocok krosro Guang, Guangan. Perlu jangan nyamu bisa. Hah? Perlu jangan nyamu dua. Makanya harus bangga. Guang ada tamu yang sakit. Oh. Sising sejang dok. Oh, nah tuh gitu. Jadi campur takon kan cai. Apa? Yang ketekan bahasa Inggris kan ke? Bahasa Inggris? Dia ada asal, dia pesek kan dia ada asal. Gampang. Ingin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adis, Tadi ada misi bahasa Bali. Masih balik yang Ada misi Kementerian. Anikin Kementerian. Baru sih udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adi Kementerian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada botol. Terus yang lo lek-lekan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, IT. 9, 10, 6, 7, hampir deh botol aqua. Udah kayak tuang. Yang petekan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Ah, Siji, loro, telu, papat, limo, 6, 7, 8, 9, 10. jadi kene dok. Pengideh cangkin cai. Nasi dong bo bisa. Kebiasaan sini bang majalan. Bang manuk. Jadi kene.
Pangsing jing sap, maro ci bisa bahasa Inggris, sap ke bahasa Jawa. Maro bisa ke bahasa Jawa, sap ke bahasa Bali, yen ketekan Bali kan ke. Tinggal cang tu di Bali. Oh, kan. Oh, gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sio, dasar. Aku dah tu. Ada sah. Jawaban di luar otak. Ada so tu. Nang jumen. Mau lengah. Nang jumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sio, dasar. Aku dah tu. Dasar. Apa ha kau pencurang ha. Dah dasar orang kita. Man. Dah sisa orang cai. Yang ada dasar ni sio dasar ni kuda man sama. Melati ni nguang je bakal kejek-jek Ah, senasinya. nengeng mata jini. Yang cang nuturin ke pelian cici nengeng. Melang ke nguang. Kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus. Sio. Ada anggot-anggot sing dingah yo. Oh. Ada anggot-anggot yang kene. Oh, sio dasar. Sanggalo. Kira ni. Yang cang dengan duduk tu. Mungkin je bisa ni nu ada kekuangan. Dengan kita sing bisa. Mana, Cik? Aman ci sing bisa bapak. Lakonin tu. Ini sapu napi bapak warang coklat. Makin orang coklat mau bawas. Durusang makin kudu loncat di lengah. Raus mangku orang coklat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kudu sio adase. Itu lah kemudian. Sehingga cara saya sio dase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sio, adas. Asolas, aroras, aturas, apa? Dongnya adi misi asolas aroras tu kan tu. Mencijeng orang adas. Asal bogan adas runtutannya asolas. Wah, sehingga itu ada asal tu solas kan. Jadi kita duduk pangsing iraga. Nah, nyelekan ini Jakarta di Mendang Ulang bakal nangkil kendane kemu karang kepatian. Bener tu Ini jadi. jani. Dan di nyuah ulan jaya jajang ngadep sen bumi ni aji kuda susu keprabonan dini. Nah, tu punya berau lane bang bahasa Inggris. Aji ngelawan. Halo. One, what are you? Halo Gusti, what are you? Look. Terus si penyulumin. Tumben cang ningwang. Halo Gusti Wanayu ini. Halo, Wahyu. Tak ngerti dah ni. Tak ngerti. Ian bener sing patut aja cilaka ngomong buku gitu. Aden cini aja. Ian cai masuk witro kena aden cini. Ian cai mau beli banyak tu. Dah bener aja bener tua-tua. Baik. Halo. Bansang bisa ni Daniel. Dah bener aja kau ngomong gitu. Oh ni yang cara cai apa tu? Halo, what are you? Halo, how are you? Halo, Wahyu, apa kabar? Kentang atau ni ke? Ama Gusti tahu nang bertakau di tiang tenawang bertakau di betul kan? Apa yang pecalur ni? Yang Gusti tahu nang bertakau di tiang tenawang bertakau di betul. Hei, Gusti tanuneng tak kena dolar. Amal Tanuneng dolar tak kena no di tiang. Di tiang tanuneng nyeleketek nyongkok. Lar, ya lu. Aeng kau bisa cina tempelan cikin bener. Nah, ni ku ampun. Ngawet jani bener pang mau guru tekin cai. Mau balik yang kita unuk kita bener. Kebiasaan cita tempel kebiasaan gado. Walau ni angor cita gado. Ni dulu ya. Nah, Baik baju ni makan ni. Baju ni makan. Nyen ngelah. nah, nyeng lah tau. Nyen ngelah. Mensira berdua ni ke? Biasa sal. Bajun bener ni di keropak ni jemaah cien. Nah, Dia nyileh. Nyileh dia. Nyileh cahaya. Nyen silen ji. Gusti biang. Gusti biang.
Bener di karang kepatian. Anti memedih bener nak kono dia nunduk pajon bener nih. Mulu sing ado nyen tepukan ane nyemah. Sing ado nak meswaku mawina di tapangan jani. Nih kebisaan cine kene tembelan ci. Yen cara cai po bener cai nih. Sing ado anak di jumah nih. Di jero nih jak jemak gitu. Tuh po bener cara cini madan nyilih. Do nak gitu. Yang nile penomoran meswaka. Pernah nyen sing ada di tudo nyemak. Biar ada kenseng keadaan terpaksa harus kita ambil masih kudiang men. Harus kita ambil. Kudu loncat polon cie. Wow, kudu loncat gae. Tenang cine. Gusti yang pernah ngeduga ngana. Yen sing ado nak di jumahne cai nyemak tanpa ora tanpa sadu. Domandan mau maling. Genat. Yen nyemak sing ado ning ngelang maling ada nih. Man, Ya ado ning ngelang ilih ada nih. apa yang ada ning lang kenseng jemak sedan je kenseng. Ngopet ada nih tuh. Hah? Siap. Betul kan yo? Nyen betul kan? Hah? Nyen betul kan? Si boy. Kami betul kan sekarang. Apa? Kan nikin. Umut ci kebok penetes nih. Wah, Tenang cine. bungut lagi Eh, bungu. ingatan kegaman cine. Udiang nih ya. Kemudian jika nikin panggilan aku. Ah, dijak sabun niki nangkilin Gusti sabun mikir kerang Bukan kepatian. tangkilkan Inge. bener. Yen coba cai ka tangkilkan bener. Doma kejang lipat no kan. Inge. Langsung ulian bener ulian cai. Ngasepan buat tangkil. Patut. Katan menang. Ada yang bang gitu. Inge. Yo. Angger di. Ojak. Cai menang gitu kemudian. Inge. Laris beli. Melingit. Har. Gak. Ayo tahu ya. Mami Tandugro di tiang ratu waktu itu di tiang ratu beli. Di sampun pertak cano duwe kalih bau danu tandoman. Sregep wenten ring ajeng duwe ratu waktu. Galah joko dewa sampun ngawiwit dan kadiwa cano sanes punat di tiang terus. Paman, Ya, karepate bau dana tanda mantri bekerja. Pemekas paman kala aja paman kala. Cara atur pamannya saja. Apa kerana negelah noin paman? Kuman ditangkil di paruman sing jelek. Jadi kepinah ben gelah jani paman. Sesubana gelah kena. Secata gelah ngipi yang ubat paman. Man ubat apa nih atur paman? Juga segelah sungkan. waktu Mami Tandugro di tiang urun beresango menawi di tiang ngatur tidak sana sampun lintang ngaturan kawiyaktian pun kumanten wantah olah-olahan ulah manusia sana katuring cokor dewa mewastu cokor dewa kena kita pengemangkan waktu Yen saja gitu paman. Diolas aliang gelah. Banyak aliang gelah lelimo tanpa ngepitung dino aja po. Yen pengide gelaken paman. Yen sing nyidang adanya panyaking ngaturang dewe cudak jak paksa apa main kepuri. Priagung, sampunang Priagung dikeles mengaring di dia. Niki duasa becek pisan, kawin saking mangkin Priagung, bosan pisan ngarsang ulah manusia. Yada angin Priagung olah-olahan, santokan beli sampun kena. Yos toker yen beli sungkan, dados ngarsang ulah manusia. Angin beli olah-olahan. Las laris banyak bedang kemulane, panjang arsang beli, angin beli olah-olahan, mensiro panjang agung anglingeh beli nih. Patutnya beli ngerti senipun di banyak, sana makin beli nyakit nipun, mensapun api, demen nipun, kan beli ledangsan, sekantone beli agung jenang. Oh, dados dan mau bahas beli agung
Jangan pang beli aliang be manusia, yen sing aliang beli manusia sing beli lakar mati. Udah ada sebang dia ada ini Sing jadi paman. Yan kita kewah gelah matur tekan ide Ibu Agung. Nangke paman masih matur. Mumpung matur tekan itu. Paman kali. Inge Ratu Dwakung. Matur sisip kaping ajeng di tiang ring kuri dewa Ratu Dwakung gede. Yukti patut ka diatur pebungun ide yari. Cukuri dewa pindah ke tedung jagat genah di banyak pacang masahayuban. Ritat kalaipun kepanasan, ritat kalaipun sabakan. Yen mewali cukuri dewa mangkin mademang banyak duwene. Pikayunin Ratu Dwakung. Kelas banyak kedua siro pacang nyungsung ne patut bakti ini pun ringi banyak kali lingi cukuri dewa yang wantar dados. Mang demedemu bakti ini banyak ring suecan cukuri dewa. Siosan makarya karya uri nabi-nabi luwere sami banyak neneng ayah yang mangkinipun padamang nabi penadosan lingi cukuri dewa. Ulam kan kirang ne patut kangkat rayu nang cukuri dewa. Siosan ngarsa yang Ratu Dwakung. Dwakung mami talu gro titiang. Bang yang titiang mau pacarin parang. Hari yang kali kengken uwosan kita atur cine. Beli cai mentik main kemercep adau. Hidup mulu ane perihan beli. Oleh kita samping kini. Entek-entekan baburon ane ngucap mulu sarwa temu. Makejang yo mau perihan. Ien kekena beli hidupnya ane utama. Lugro di tiang Ratu Dwakung kengken tau. Hidup ane utama. Nyen neneng utama hidup. Jah. Men panyake. Panyake sing perlu hidup kalau yo mati ang beli. Enti-entikan orang beli bangga lah hidup apan yo pada pekarden widi. Bener. Kalau panyake ne pato cara beli mati ang. Panyake ne belo cine. Menawake dadi pengabdi dini apa keranane. Ado ido Dwakung ayomin panyak, ado i panyak ne ayomin ido. Ado bumi ne pikukumin tongosin jama kejang. Boleh kene galak ki pencilat sama julat. Tawan ci banyak ayo. Nah kenapa? Ni mula patut wangiang dituah lingi Ido Dwakung. Ido Dwakung ne patut wangian. Ni bebanti ini banyak kelawan sang mati yang rata. Apa kayo nang Ido Dwakung jagiring? Itu ane ngewawa patut diringan. Oh gitu. Itu patut tuh. Awanan beli elah ngemati yang banyak. Elah, udah asal nih jauh. Wire, Ido Dwakung patut wangian. Ido patut wangiang. Nyen ajak ngewangiang lingi Ido. Jangan ngajak cai. Jak daduo gen. Banyaknya Banyak, Bu. mun biya mati yang banyaknya nyen ajak. Kaden cicang keblak. Sing dongos linga. Cari lord ne kamu laku makacot. Tawa ki mawin banyak nih mematian. Apa beli ya? Mapan upami yang beli dulu cara buruan. Banyaknya cara buburo. Buruan dia. Agung medang kemulane nye. Ido Dwakung gede wajib kau. Beli jatian tadi apa? Banyak itu. Yen banyaknya di Jawa upami yang beli beburon. Beli jatiang banyak duen itu. Beli apa? Ubuan atau? Sakit nanti ya. Ayah cai di petruk mencakupannya. Nah, ien beli beburon. Benar mesti cara penyamat ini. Walau ane pinakor atau buron, Agung medang kemulane umpama yang beli cara tinggal. Mawinan robah lase di tengah alas. Ien sing mulu ado, i macan di singa ne mulu pinakor atau ning alas. Mulu sing sido lakar yo nyak aja. Oh awanan. Belinya yangang ratun alase. Nah, Wire yo makado alase tilah. Sing bani nak ngebah kunyan iya kayu. tinggal ben banyak. Men yen sing ada alas bat tongos singa tongos macan beburon mengkap. Dijo singan beli mumah. Lot paon beli Dijual kuang cangklak kan ji. Dijual kuang cangklak kan ji. Nah, jeki maco ciri leh. aja nangkil. Hei, mana? Dadi menjajah ngedeng apa benar ini? Tamangan jadi gini nah. Nyen subakti kan gelah. Nyen hidang atur gelah be menusa. Ngabulan abesik
Iya kalau dengelah adipati. Dingah cia. Cang sing bongol bedingah cang. Hari wau karo di. Nang melahang. Subuh luong negak nangkil kal ningkang apa dong ngenah barang pesu. Hah? Yen cang melan cai. Bebenah kita. Mudiang baracang nilen kepala. Ci sing bisa ngapa barang yen subuh patut barang ilit do edeng sing ado nyaman. Paman kalau. Ya. Saja paman Subakti kan lah. Yen saja paman Subakti menjalan paman Jani. Lar. Ya. Bro. Iring dane. Bagong. Malunguh rian yang puri. Jantan sekayo aturan titian. Lurus. Lar, terus. Ayo. Biar kerja tau. Ijang. Milu-milu kan barang awak berat, kata milu barang. Ijang ngiring dane ada yang kalau. Hijau. Untuk jelema. Nah ada gigi sangai bapak sing bongol sing. Yakti nang. Oh. Keno. Panak nyen kerja ci. Sila aja panahan liwat labat-labat jejok. Apin somah nyen. Rorama nyen. Sing kageh melu kene lah. Wah, yang kaget ten bangau. Asa mau liwat. Ketekale kale semangkau di dalam Jakarta jemakan tali oros mesne. Nah. Jai bakti yen sing duluren ban bakti du kapan bakat tuna suwe candane, suwe canido du agung. Atut. Kalau bapo medakon malu sekonden ciluas. Tak ada be. Yen sing bapo plehit lon apa petang dino. Cingu dia nguyut ya pisago dajan rumah cie. Ci mo binar-binar not bapo ngabo caluk ada suruh jak kutus ngisiang ci. Kengken cero daratan kuang laban ci banci bantu. Kau digarain kau? Oh. Bicang yang ten belasan ke nangsep pe. Man. Cek onyang asas bicang. Ya apa piyak genkilan. Ya pitike juang. Pisagan ci nyuang. Nge. Sing moran yo kenci. Dan. Gede sih aki gede. Den kan aman gemel le. Yen adap ye kudo, idapnya maji tau. Di nang atas robya. Tuh. Nge. Pelih pisago ban sing nyamak kenci. Dan Sing manake. Perah oke Udah tau. liwat. Siapa dan jadi mau jangkap po. Ya juang gorok. Bro. Sing yo cai ken bapo ngelah peminah gitu. Apa ben siap nu maji ji 500 rupiah. Nge. Kadirasa bapo yen batu bungkol yen mulo sah bapo ngelah barange. Ado nak baninya masen moran. Sing yo ajen barange ne sangat kenang bapo. Ne bapo ning lang sing tolek kok ken Kok kan cek maji. Jani payu cilua. Bicang. Jani payu cilua. Lurus. Nyen jo ngelah panake. Nyen jo ngelah nyamo. Dia jadi wah. Kadong nak maro pengantenan jok yo. Jok. Sing moran ne tau. Dan. Men yen panak nake nyama nake somah nake menuso pato caran cai jagjuk do moran matiang yo meneng ngelah panake ngelah nyamo ngelah somah sing mire biya gedag cara gedag basang ki kelangan siap ukut do. Aja we. Cai maro siap ben jo ka ukut benage matiang pisago. Men yen panak nake jo ci menuso pato caran cai kal gorok matiang lego sana ke ngelah panake ke tuang rek teman. Aja ya jok anaknya gedak nana. Halo ingat. Aja, kan ini kerja ngarang tuh. Kadang-kadang. Aja. Kadang-kadang dolar tuh. Kain lemau. Weh adeng-adeng. Cepok cai kicen galah menti hidup di Mercopado. Iaso gedenang kerti ne gedenang apa ngado pikeno hidup kini ne cepok teken sasamen menuso ne pato caran cai caran bapo. Ngawak-ngawak timpa. Kami kan becek dengan. Benar. Weh jani Oke, kene siapa apa nabi lo namat di dia. jani bapo ajak luas. Irengang dane rakan bapo dane hari yang kalau kicau jane lungo. Maluen yen dadi ban. Wang siten panyake pangyo makisit pangyo rarut malu. Supaya suwong jumah di desa pedo. Apa kal jemaah. Nah, apa pacang atur orang keburi. Oh, dah jajak bapo mana kan perjalanan sih ya. Bau kemana untuk di tiang? Mangken Jokori Dewo sungkanen di tiang sapunapi untuk mikayu dene daerahku. Ngemban pikayun yato angga nido mangdo dados purno kayu nido nenten eling malering banyak duwe pacang arsayang nido anggen nido rayunan. Nah, yang gitu.
Paman suka keiring Bani Petruk, jadi gelang rumah bidai biasa. Nggih. Pada berjalan, banyak tahu Ngiring. Nggih, lan ramai. Ya, main. Dijauh lagi. Mau balik kuri ikutan sini. Ngalih manusia. Ngera manusia. Benar. Wireng. Kalau gini, Kenapa? cai. Yen cai dot lah karang atur bakti kini do agung. Mau bantang ban pati urip patut baktin sini. Cinawanan keco. Yen ada manusia ane banding ngelawan ukudan sini. Saat kalau lah karjo cai. Mati mulu kelawan hidup kelawan kegelaran cik. Banding mati. Boy, purun. Hah? Purun yang mati purun. Hai, medang. Ah! Boleh ha? Boleh? Lihat, ya mat temat ci jam lain kio. Apa pelai bang ci? Napi ni kau? Boleh ci? Napi? Oh, boleh. Kian. Ni apa ni? Oh, boleh ha? Kian kau kisah kita ci? Mana gusi nyongkok kali jang. Menek tunun belakang kan gitu. Dong kaden ci bandang, tundun bener ni. Oh ni kau. Benar. Boy perot yo. Me alo gusi, anu perot kali-kali kade abo. Tengdang berjalan. Yang diasai kalah gusi berjalan. Yen diasah belat teling kajo leng kelon. Nyak mecelep seumah hari kita ge senyaman kini samat ki tukang jahit maro. Jak ditujuk. Akan melain jalina. Semua mandi radolakan masih. Apa kaden sebuat saja. Nemo bajing gumine. Ilago kan nampak yang sebat yang gelas omah yang nawang sebat dia. Tetap ya mempayas kan. Ilago kan nawang sebat ne. Mirip sing sebat ne ya kal mati. Ya kengken ya jatin. Sing tawang dua agung no ngejo-ngejo jalan mau. Sing kok tinggalin ke samping. Ira kau nang tunian bangantos-angantos kedijaya nyari raos nih tuh terus kenel nih. Kengken tuh kengken. Ban yang mau payas ini tuh orang beli kanti mai kanti buung kanti ngopi beli buung. Tuh manang tiang bubo beli buung kanti bedar. Amat luang kena beli nih yang suka manut orang somah oh. Beli yang kene tingkah beli nih tuh. Yang monto rasa sayang jangan ken beli di mirip tuh no ah. Kopi kan disediain. Nasi kanti masih sediain. Sopen diam beli ya. Sajo nih bas keto nih beli nih dong. Seng mat-mat nuto orang semah mapayas yang beli. Meneken do nih tuh ane sanang tuh tendiang toraus beli nih ah. Memen santo. Yan mamuni rungut lagi nama kemik dekat kalimon ngeritam kada dicang sing sakit. Mon saja beli masih keto nih tuh. Dona benar salah sama pira. Oh beli dadene sing teman ninggalin tiang mapayas. Teman kalau ingat kan nih nama lu bumi iso bumi. Pada. Bumi yang rending hitungan tiang. Beli nang sekarang kena-kenahang yang tiang soma beli ini tiang ada nama manusia biasa banyak tiang satu gumi orang beli nutur-nutur kan tiang waduh sing bakat ban tiang aja ngitungang sedok pasang kan sebab kuangan Nih saja jalan mau sing ngerti ini bumi ini ingatan ijo jua kok ngede di medang kemulan nak nu ngejo jalan motor jak sebat jang kadijang saya kita medar nasi manyus kapa-kapa jang
dong tu beli ngawen nang sebat beli. Oh nyijak tetap mau payas kan. Beli. Nang tegarang jadi ngahang tutor tiang beli. Yan beli setata lah karnitong ang sebat beli ne dogen. Suat sebat penyebab seduk sen basang apo sendar. Yan cara pepilah tiang beli. Sandang sengiraga lah karnitong ang bumi. Lakar ngitong ang kengken pemarken ida dua gong medang kemulan ane setateng yo nang manusia tu. Manyan main sing yo sing masih ya sang. Badah yan geto bling sap-sap ken pitutor ni bapa. Tukase malu setone ni bapa ngale ni rago mati. Kadang ni rago jak dua mah menten mecek-mecekin baptis ni. Ratu tiang nak ingat san beli nekeneng besan ni bapa. Papan beli ni matuan tiang Kenya tiang beli. Lo. Ya nak buka ilo sing sandang sing lo sebat mati lo. Dia tu ida dua gong medang kemulan sing suot-suot didengar sang ulam manusia. Yen subuh panomanya ni lo lakar mati lo. Dia tu ilo magedong batu nak sing buangan lo lakar mati. Tu ingat ang tiang besan ni bapa beli. Saja masih yan pinah-pinah ha. Yan subuh ganti ni ragone masih. Ya cuma kejauh batu masih ba. Yan sing mula dom mati selasa selisih rago sing mati. Ya sing mati tu beli dah sangat kena. Kalau ulah-ulah ne, kalau sapang ne. Mensing mula ganti ragone mati sing ya mati. Benar. Beli. Geng kena. Suap jang itu orang sebatnya. Yan monto suecan ide yang prama kawi to apa celakang beli jak bumbu itu di Tegale. Yan nunuk do saja cangak bocang jak nampinya suecan mang yang betawang sang. Beli yang betakon ide olah saja nah. Nah takon. Teman je kena tiange. Beli tugasnya bibi sembangan to beli luang puan kinyokan beli to medar to. Jate ni apa ni sangat depanen beli to ha? Oh, tugas itu jajarok timun itu ensat bikin mati. Ensat kedua kong gede ngejuk jelemo to. Oh, lalahang tiang gigis pernah aing siyohan beli ni medar. Isi tawio ya salah ya. Beli ben jebos dan tiang ke Tegale ben ala pantian pun beli. Weh, dang luwung menilo ke Tegale, kemo engal-engal beli. Nek nutuk ang mulat caranya malu di pondok. Nana yan gitu. Udah beli mu ke pondok malu yang lakar ke Tegale. Sang pada beli sengela to. Kemalo. Ngale sang bilang yang ngale timun. Do nak makelo nya ditu. Dia kudu kene makelo ilo ditu nya beli lah kalau Nah,